So baba Ncube lisetsholotho khona kule ndawo lapho wathi khona lapha mphose ngahamba lapha isilile. Ziningi. Oya kakhulu ngale eZambia mina ngathina ngi-operator kakhulu eZambia siza ngapho. Ngiyacabanga ukuthi kwelanga ngempela siyachaphisa ama-comrades ayayichaphela samuntu. Sihamba phakathi kwamagoji endlini ezilandini yasendlini. Lapha ngathi amayilungu athi ba-ambishile batshaya kereke la National Master. Kathi manje kusho isiteka kathi wathi sikhona sesibona abantu sokuthiwa sime. Kayi bamtshayela nomunye ucomrade lo wahle bamthwala bahle bamthatha khonapho nge-helicopter bahamba la esaphila ngoba benze ukuthi bezwe information esaphila. Abanye sathola abanye bechawe khonapho hayi sahle sabachiya khonapho. Kathi uthi ongatshona umgibeli uthatha umbhobho phela uyazi ukuthi umbhobho awufaka uyasebenza phambili uyathena omunye phambili yathena omunye phambili. So vele la ngesikhathi la siba lesibili. Laphana phela ungavele isibindi sibuya sodwa kuyaziyenza vele noma ungavele ugaqa umbhobho usu-right. Sike sakhuluma nomnye comrade uthe yena wayechaya i-landmine abangani bakhe sebefuna ukumqedisa ukuthi uzahlupha, so wancenga kakhulu ukuthi bengamqedisi. So kwakusenzakala kodwa ukuthi ucomrade angalimala liyathi uzasiphuzela nje. siyabulala ukuze information